Kaitino kabuna bwa kariba antere chiembe na bashumiri dikinyabo kumeneria kare ure antere choka boito ra nyumba se mu biashara mo sizile choro ida ithirwe ntobinge kwa nyangomo na kilaki yawe ko itangwa kariba bari wa thirikari ne batere kubwethi ontubo mpweno tira ntubura bonde bakuringanitho no ntubo ne bawekirwa mpene na baraba weti kunjira kari kinyabo kuthira bakiugirwa Italia kariba nkulukini bo wetu mtu na batire kwa wakanya kawe ko hutamaoni iteko makania na raumete Dennis Mugendi ena ribotie Kariri rya ntabariko rya kwithwo ko into bya mu biashara Moses Richoro biro nyomba cia wese kumama igiri cia ngoroba ngari muthimba Land Cruiser ya ukamatamira manduka ja biashara inene uragwa ko mukaria wawe wa mira aria ikakithumba ciratu gutirwe nthi na mauthuku jangi jaria arathithirwe ntureni akabuitu gicione kya ubunge kia Igembe Central ni mathithia jameneretwe ni akari baria bagwitie thirikari iyukitagarire mpui kiri atongire bagisiasa baria baujirite mbara iji wa mbere bakiuga ni MC wa Igembe East Murithi Mutiria uria aijikene takaba muri wa wandia njia tawe mwenda ali na bangi oni nkoreana na manto yara yakarikire na kaboito yoro nonto bwa kwithiru kwa mucionto lesoro kuitanga ila kudhuko ithiangare makosa sana. Number 1 kwa bondo watu kabila ya barabara na Rwanda bo bari ya bakero yo mankandira Rwanda irathira antu bakuyanga ntu bo jinga. Kwa hivyo atongeri betu ntitobone bakiaria TV ne muno ta mheshimiwa wetu Ali na mheshimiwa Murethi ntiba alasia last week Saturday bakiwa ora bali yondo ntoto ibiru bakiaria winda lambina thirikari bayokiria twakale baito kiaria thaiba tuta baendene basunguza wa nonto kinabo tukatha anpata kwa justice for lesoro kinawe nonto lesoro na raerenkia mugeo ntuba muntu kubwithirwa mantu yo jinga na gwita gwithi into byanto. Number 2 woni kwari ningwa oni mborene tiania ndaba kamera watu ukabila botiania na embe na imenti hiyo ni maneno yamepitwa na wakati. Tupate tatu imero imwe na kwenda imero ukaibwa mtongero ritho ketho tombo kutangwezi yaku achana we kage vyako mwingine afanye kazi yake. Kwa hivyo manto ya thithikire oro tunaambia kindiki tafadhali kithakaombika antebo to kiaria batete ne bako jikuru atua kenda kina lesoro na justice no ndo atemiona antu atendene angustu manto ya karikire oro roterero kaboito no ndo kuya kwethira mtu support mtu fulani usima moke siasa choto watero tuma mtu musioke kana maisha yake yasogo na nyuma. Kwa hivyo ni bila nkuri mtu to lesoro nera na kusikana ne kukia sniper lakini thirikari ziende babwethiro tweria kwa lesoro otea kusika ausika bara watu bara usikana na mantu yau ibu tukuria atiri imbia tuma lesoro wake kwethwa asoke into byake bitotwa ethu maskini itukuri Kenya ri kera lukire ekara ya ndirite seria kenda kutethera kuuma iso mtu na fami monkathi uti mtu ra watwa na tuone tatongerio rende baisocia nonto okiagolwelia siumibile bigilogete iturona atongeria MCAs mwendali na bwana muri baisocia wananchi bebera lesoro timumiru na timu yembe ibyo kuri atire kwa gonto imuzie uratwankene nwe imto kumatharaka ndi uri muntu ure ingi mumero ingi anaki ekori wari lesoro ne ire kona rara miundrege tikayete miundra ingi anaki support ngabana kana muntu ra kwenda kasiasa cia tuma muntu ukabwo lazima ukanda mizwe o support muntu ra antwangi bakwenda kwa hivyo tukwa gitendo kya thithikire oro itokistumu na tema tema yakarikire tura antuba Igembe South itukwa biute siasa na siasa ugando tusoke nyuma itenere itara 1950s tuteta yaro sokau itokori bwana kindiki no ntuba kwetha wimomero uwe hao watu wote wangekuwa ndani sai bwana Mwendali na mtoto muri watu kotha baindene bakiwa no tuwa bangete mantu ya tuone baindene seria kio kasuore batire lakini ukiago bwantu baringa gomike batio kiretu atua tokamya kinya thirikari yenyume mantu yani no tukia guthinya ko lesoro ikwakaretwe kokethu borisi na borisi ndekete togaria irantu bere baithia imbi yendelea au so bantu baembi to supporting lechoro ni to mura pole na lechoro ankwere baba wako moyo kinyethiri bakwithiri into byaku ake bata usuna akiri wenyo murunga usokianiria ringi na okone into byaku ringi kinyethiri bathithirie hindi brangonda kwira atongire beto amana kindiki
ni ati atongire basoswerete ndwe eweruwa na wananchi baithia intobya muntu nonto na kuonga gavana Kawira Mwangaza mkono itu kwenda kwa antuwa yikirwa sheria yuku haraka bayikirwa tu haraka nikenda mantu atakarike ringi ibo mantu ya mpalo yake okirirwa tokwe ya kuona embe kana mero yonde etira mwanki ora bokona sendi ya Nakuru Bamolo roto wana 207 sendi ya Eldoret no bo yambiretie mpala itu kwenda kuwa okya kona roero ya mwanki ya kana no mwanka roero elwe kenda mwanki ya yora so tokada ko yukiria atu atongerie bu haraka embe kana mero ni kare onto ya sendi wengi. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, kaunti ya Meru.